Myanmar cyangwa se icyo bakunze kwita Repubulika Yunze Ubumwe ya Myanmar ariyo Birmania ni igihugu giherereye ku mugabane wo mu majyepfo ya Aziya ku gice cy'uburasirazuba, kikaba gihuje imbibi n'ibihugu nka Bangladesh, Ubushinwa n'Ubuhinde, Laos na Thailand. Iki gihugu kandi gikikijwe n'inyanja ya Andaman. Ni igihugu gituwe n'amoko menshi atandukanye. Abaturage baho bakaba bakora ubuhinzi bw'umuceri ku kigero cya 60%. Iki gihugu kinavugwamo kubamo ibiyobyabwenge bitandukanye nka opium na amphetamine, bityo bikavugwa ko kigemura ibi biyobyabwenge hirya no hino ku isi. Urubuga rwa Wikipedia ruvuga ko iki gihugu kuva mu mwaka w'1962 cyayobowe n'abanyagitugu b'abasirikare, n'ubwo mu mwaka wa 2011 ubuyobozi bweguriwe abasivili. Gusa ngo abasirikare baracyafite ijambo mu miyoborere y'iki gihugu. Iki gihugu gikize mu mitungo kamere itandukanye irimo na gaze n'amavuta. Nubwo iki gihugu kiri mu byinjiza amafaranga menshi avuye mu mutungo kamere wabo, bivuga ko igice kinini cy'ubukungu bw'iki gihugu kigenzurwa n'abashyigikiye guverinoma yahozeho y'igisirikare. Kuva iki gihugu cya Myanmar cyangwa se Birmania cyabona ubwigenge mu mwaka w'1948, cyakunze kurangwa n'intambara za gisivile zishingiye ku bukungu na politiki, aho abaturage batuye mu bice bitandukanye batahwemaga gushyamirana. Mu mwaka wa 2012 izi ntambara zarushijeho gufata indi ntera, aho abisilamu ba nyamuke bo mu bwoko bw'abaronkya batangiye gutotezwa n'ubutegetsi Burmese, aho banze kubafata nk'abaturage ba Myanmar cyangwa se Birmania, nubwo rwose benshi muri bo bari batuye muri iki gihugu by'igihe kirekire. Bivugwa ko aba baturage bo mu bwoko bw'abaronkya bimwe ubwene gihugu kuva mu mwaka w'1982 ubwo hashyirwagaho itegeko rigena ubwene gihugu muri Birmania. Ingoma y'Ababirmese yatangiye kwirukana ku ngufu aba baturage b'abaronkya, maze abagera ku 800 barahunga. Abaronkya bahawe amategeko yo kutarenga imbibe zaho nta ruhushya, babuzwa gutunga ubutaka ndetse banategekwa no gusinya amasezerano yo kutabyara abana barenze 2. Ubwo muri iki gihugu hatangiraga inzira ya demokrasi muri 2011, havutse n'ubundi bushyamirane bwatumye abagera ku 2800 bicwa, abandi babarirwa ku 140 barahunga. Mu mwaka wa 2013 intumwa y'umuryango w'abibumbye yatangaje ko ubushyamirane bwari bwongeye kuvuka hagati y'abaturage bo muri Birmania bo mu idini ya Buddha ndetse n'abayisilamu. N'ubushyamirane bwaje gukwira mu mijyi itandukanye yegereye agace ka Yangon. Abaronkya bakomeje guhunga Birmania bifashishije inzira y'amazi bajya gushaka imibereho muri Malaysia, Thailand na Australia. Bitewe n'akarengane byavugaga ko kari gakomeje gukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abaronkya bishyigikiwe na leta ya Birmania, haje kuvuka umutwe witwa Rohingya Salvation Army ukorera mu majyaruguru ya Birmania, uvuga ko aje kurenganura ubwoko bw'abaronkya bicwaga. Umwaka washize uyu mutwe wishe abapolisi barenga 20 ba leta ya Birmania. Mu rwego rwo kwihumura, raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka yagaragazaga ko abasirikare ba Birmania biraye muri aba baturage ba Birmania, bakabakubita bakanabafata ku ngufu ndetse bakanica bamwe muri bo. Hagati aho ubuyobozi bwa Birmania bwisuye umutwe wa Rohingya Salvation Army w'iterabwoba watorejwe hanze y'igihugu, aho ngo uyobowe n'abaronkya baturuka muri Arabia Saudite. Uku kwataka inzego z'umutekano za Birmania byatumye abaturage barenga 100,000 b'abaronkya bafatiye ubuhunzi berekeza muri Bangladesh, ku buryo ngo kugeza ubu inkambi zabo zamaze kuzura. Benshi bavuga ko igisirikare gishyigikiye abo mu idini ya Buddha bari kwica bagenzi babo b'abisilamu. Gusa guverinoma yo ivuga ko nabo mu idini ya Buddha ndetse n'abahindu bari mu bari guhunga ku gucyamirana. Ibitangazamakuru mpuzamahanga bivuga ko bigoye kugera hari kubera ubu bwicanyi ngo bamenye neza ibiri kuhabera. Umwe mu bayobozi bubashywe ba Birmania, Aung San Suu Kyi, yavuze ko amakuru akomeje gutangazwa kubiri kubera, lakini ashyigikiye umutwe w'iterabwoba wa Rohingya Salvation Army.
kubera ibikorwa by'ubwicanyi biri gukorerwa aba baturage hatangiye kwikangwa ko ibiri kwabera bishobora kubyara jenoside, ari nayo mpamvu Antonio Guterres, umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye, yasabye akanama gashinzwe umutekano gushyira imbere iki kibazo mu byihutirwa byugarije isi, ari nako hashakwa igisubizo cyihuse. Uretse kuvuga ko bamaze kwicwa ari benshi kuva mu kwezi gushize, nta mibare ifatika irajya ahagaragara kuko hakomeje amaperereza.